Kaseng Voice of the People Party Youth Wing mentakasngi ka Aprulai Trik Jemang kalapha da kajingtho show Deputy Chief Minister Gajala uba Preston Tensong ba untuklar lem ha kabaydei bat kajingdawa jongkinong nya trok jongkarilum jantia bat bankintiu no ya ka baikit jongkitrok kit kok na ki karkhana ki badan harilum jantia manpenkan mau Kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalalekbu ya kajingtho ha ki Bor Sanshar District jongka East Jantia hakaba ye dei bat kani gajing dawa bat bandawaru ya gajing aikam ya ki driver truck trajala kabakhoi bat kabayaring kat bat ki wei bat ki jat pendriu ki badan hagajala dem taksni atlatrik banaimi apo opsan nagalang I baadan melem sainoid belong presiden barang badu jongka Voice of the People Party yela betha yangi ka youth wing banlet bani kendu ya I Deputy Chief Minister ba Preston Tensong dan nagalang jonga kumu presiden jong ka youth wing ngalapun ya ka office jong I Deputy Chief Minister ban layo ru bani kran ba UPA ban pan ka appointment bani kendu ba Preston ban nagalang UPA jong I ila pedet ba Preston imsim ladan ko jela ban ila lech po Delhi te kumba pilatip pilai I menin kesengiru I presiden jungi ba adan ila lech ban ya Aimin Sim ya ka MC toda halor kitu ki mat jingdawa jong kani ka association bat kunjuru nagalang UMLA jong maru keneng iba having stone kamparan ila lech ban Aimin Sim ya kani ka MC toda te nagalang youth wing munta kesengi ngilakwa bani kendu iba Preston ban ai ya kawe ke city halor ba nagalang ka youth wing ke jungi ngikwa ba kasarkar jela ba Preston Tensong ibalong Deputy Chief Minister in intervene in tukular lem ya kani ka jingdawa jong ka MC toda ka jingdawa kalong ban penkio ngani ban revise ya kita ki rates kabai kali kabai kit jong kini kinong nya trok na kita ki coke factory ki badon chati po East Jantia Hills District de ngiklam yo la mangin le bani kendu Deputy Chief Minister Hendrai nakalang youth wing kejungi ngila supano na kamil menta kasngi bat kamil kala poi siapa office jong Deputy Chief Minister bat akaju kopor kabaar pat kalong ba nakalang kasokar jela kadai ban kimi ba halor kajing aikam ya kini ki nong nya trok ki badon chiti po East Jantia Hills District ba kadai ban long fair and equal kamtam ya ki traishnong ki jongi bat ngalai iru ba ka MC toda kala propose da katu ka serial number system ke jongki bat nganget ba nakalang iba Preston inle ya ka badon kam halor kini ki jingdawa jong kani ka MC toda de nakalang ka youth wing ka ju kopor ni penpam ya ka jingkersan ka popura ya kani ka MC toda bat ha ka ju kopor ba lingba kani ka city ka balapoi da kaba ngisupa da kamil sa ka office ng Deputy Chief Minister nakalang kasarkar jela ba nakalang uba Preston Tensong in simkia habidei ba kani kamat jingdawa jong ka MC toda ba nakalang ka VP jong youth wing te tangini kinat kentien kublesi buat